Hello, good evening everyone. All listening na pork 9 kung ano no? 9:47 masih nono lang 15-20 minutes ang abang sa lang. FB lapen Instagram. Login damno dak nasin ni karjulong ating bote. Ben no butarjulong ba temporary. Panda hay no dak atek. Nasil amo ni damno Facebook no damno. Login damno ma dang login error percent check lang ham. Nasisem nason tak taksi Instagram nos da lason no. Nasi copy pone ko son la wachin dalo. Nasi ben check da tag ba lagi alam so apa na tag nasi lalo nasi mo pa na try pero nilitang nasi haino da nasi meta tag mo la ning we por kulte pena sono meta tag nasi mo pa na try piglo ta 4-5 times so try sta haino try piglo nasi ko copy pone nasi alam mga lalo pan ke trend haino nasi ben check ma patama thalo nasi lo la min ke la pila Facebook thaino la pen Instagram thaino duita da damno login thaino lo error check lang po la se copy pone la sinang ni tumang ret nang ni tumang medeta thei mone neni neli lo nge haino lo si mona porlo meta thek kate pena wan chalo damang la dele la se komena pitana li tuno se me pote oh Facebook ta damang le te di preksi don dono si ti dam ver me clean do de bon clean tayo oh pani ya me mai no mana li tumong thanon neli pan neli long ka haino lo Instagram ang tahaino lo Facebook ang tahaino lo mapen wrong password ang wrong password ari lo password correct lo sta haino dang lo login si haino lo nang ben check mo temporary han ban kit try ta haino dang lo masila lo la pen pan lo de sab kado kabe panta ngot nai lo do me thak me tata bye bye